Ütüö күнүнен. Биһиги бүгүнгү роппутугар саха литературатын төрүттээбит улус руяччы, лирик поэт, тылбаасчы, бастакы драматург, саха театрын төрүттээччи, бөдөң общественный деятель Анимпадис Иванович Сафронов оҕолорган аллаах туллук доҕоттоор хоһоонун кытта билсиэхпит, ырытыахпыт, олгус интересинээ билиэхпит. Алампа Сафронов туллук доҕоттоор хоһоонун тыһынча 917 сыллаахха суруйбута. Туллук доҕоттоор туран олорон сылдьарга доҕор атас туһалаах, өрөс-чөрөс үөлээннээх, үөскään төрүөм сылдьарга үтүө дьүөгэ өйөллөөх, энин чэбдик сэгэрдээр, этэн тыынан сылдьарга эйэ доҕор эрэллээх, көмүс алттан дьүөгэлэр, көтөн сүүрэн сылдьарга көнө сүрэх көмөлөөх. Оҕолор, бу коһоон ырыа буолан ылланар, икки матыыптаах, биирэ Адам Скрябин, иккиһэ Сергей Зверев матыыптара эбит. Аны билигин коһооҥҥу баар тыллары быһаарыахпыт. Өрөс-чөрөс диэн, сэргэх, өрүү көмөлөһөргө бэлэм диэн, үөлээннээх диэн бэйэтин саастыыта дьон, ол иһин алампа доҕотторун өрөс-чөрөс үөлээннээх диэн суруйар. Үтүө дьүөгө өйөллөөх диэн алампа доҕотторо ханнык баҕарар кэмҥэ кинини өйүүллэрин, чугас буолалларын көрдөрөр. Көмүс алттан дьүөгэлээр диэн олаата алампа доҕотторун күндү таас кэтэҥнээн сыаналыыр, убаастыыр. Оҕолор, Алампа Сафронов бу коһоонун кимнээххэ наабыта буолуой. Алампа кыһалҕалаах кэмнэригэр киниэхэ куруутун доҕотторо күүс көмө буолаллар эбит. Ол иһин бу коһоонун кинилэргэ анаабыт. Анимпадис Иванович Сафронов элбэх доҕоттордоҕо, кини саамай чугас доҕотторо кимнээх эбиттерий. Алексей Елисеевич Кулаковскай өксөкүлээх өлөксөй, саха уусура литературатын төрүттээччилэртэн биирдэстерэ, кинилэр улаккан доҕордуу дьон этилэр. Алампа өксөкүлээх өлөксөйү орду куруйдаах убайбын, саха омук саамай маҥнайгы саргылаах оҕото, сайаҕастай санаалаага, ыпсаҕай ырыаһыта, ыраас тыллааҕа диэн үрдүктүк сыаналыыра. Кини сахан оруутун уһулуччулаах уола өксөкүлээх өлөксөй өлүөн биир хону киннинэ төрөөбүт дойду бар, өлбүтүн кэннэ өлөксөй өлбүтүгэр диэн коһоннору суруйбута, кини сырдык кериһигэр анаабыта. Платон Алексеевич Слепцов Оюнускай, саха советскай уусунан литературатын төрүттээччи, ученый, революционер, бөдөң государственный, он общественный деятель. Алампа Платон Оюнускай кытары истиң сыганнаах, ытыктахар, бэйэ-бэйэлэрин нар алампа, былатын диэн ыҥырсар дьон эбиттэр. Максим Кирович Аммосов, советскай государственный партийный деятель, кини алампаны кытта революциянниттен билсэрэ. Анимпадис Иванович Сафронов драматическай айымняларын сөбүлүүрэ, сорохторгор оонньуура. Тыһынча 917 сыллаахха Максим Кирович Сафронов жадаҥы жаакыбыгар биир сүрүн урулу толорбута биллэр. Исидор Никифорович Барахов, саха сирин биир биллэр государственный партийный деятеле, тыһынча 900 сыллаахха бүтүн союзтагы түрк омук сиестеригер Анимпадис Иванович Сафроновтын делегатынан кыттыбыттара. Василий Васильевич Никифоров күлүмнүр, саха интеллигенциятын лидере, уһулуччулаах общественный деятель, тыһынча 907 сыллаахха Василий Васильевич Никифоров кырай бастака каһыаттара тахсыыларыгар улаккан көмөлөөх. Семен Андреевич Новгородов, сақа бастакы лингвист ученая, педагога, сырдатаччыта,
бастакы сахалы букубары тахарбыта. Емельян Михайлович Ярославскай, коммунистической партия биллер деятелі, эдер социал-демократ кругок салаятчыта, Анемпадис Иванович Сафронов жадаңы Жакобын көрөн баран Емельян Ярославскай драматуру сынаға сиетен тахаран әғірделәбіті. Эдуард Карлович Пекарскай омугунан поляк эте, сақа сиригер тыгынча ағыз сүйс ағуғын бір сыллаққа сылқаға келен таттылуғу бар, онна жокускайға барыта сүйірбе 5 сыл кереңе олар бұта. Кене сақа тылын, фольклорун, олығын жағағын жанығын өреп біте. Ол үлетін түмігер словарь якутского языка ден жоғынна хүлен оңыр бұта. Автор бұтыл жытын 5 сыл сұруй бұта. Петр Никодимович Черных якутскай, ағата нутча, татар, грузин қанныры бұл кастақ. Иеті саха биттер. Петр Никодимович бейетін саханан ағынара, сахалы үчігейдік білері. Олар, доғыр ден кеме аттыққа сөбір. Доғыр ден кехеқа самай чугас, әрелләқ, қаннық бағарар кемне, онна қаннық бағарар түгенге көмілігір, өйір, өйдір кехите болар. Тоғы тұллық доғыттар ден аттабыта болы десанаты гітей. Тұллық ден тұғыл. Тұллық сақа серегер кыданнақ кығын кәннеттен бастықынан келер өрің аңнақ чыйчақ сас илжіді. Атыр тұллық көксі кынатын кытытынан кутуруға қаралақ. Ыяғына бары суға сүрбе 9-5 грамм болар. Кыра үйенінен көйірінен, отмас семетінен ағылықтанар. Кығын кыстабат мус ұстарға кәлер әбет. Үйерінен көтерінсе білір, олыс үчігейдік ордық туындараға олықсы еребет. Тұллықтар саас сақа сиригер кәлләқтеріне кығынын от сыята, мас сыйға тоқтыбыт жегдетен, күн уата бұғыты сиебететтен тақсыбыт қаралчыққа мұсталдар әбет. Тұллықтар бәйлерін иккертіларығар олыс әйләқтер, әлбәқ ағылықтақ сирге түбеспіт тұллық доғытторын ұңаран чырылыр. Төттөрү тары сүйрекелер. Өссі қолар, әйгі біләғыт туа, тұллықтар үйердерінен біге біле өбігілер бет білгелілер әбет. Ол күрдік саас тұллық үйере қойу боллағына күс әмие әлбәқ болар әбет. Олар, тұллық тұғынан білі бет. Отчоға тоға лампа бұ құғының тұллық доғыттар ден аттабыта болой. Ырағы, сырдығы, үтіені қалар, бары бірге сылжар, түмсүйләқ, әйеләқ чичақтарден, доғыттарын онны қолан, тұллық доғыттар ден аттабыт. Бүгінгі уроктан тұғы білбіппетін бәрі-беркелінен көріғым. Үс ұйыты берем. Бастақы ұйыты. Алампа доғыттарын қаннық чичаққа қолур әбет. Үмі, барабый, тұллық. Сөп әппет. Тұллық. Иккіс ұйыты. Алампа төрөбіт дойды тұттан төріттәқ доғыттыра кимнәғи? Барахов Исидор Никифорович, Аммосов Максим Кирович, Новгородов Семен Андреевич, Оюнускай Платон Алексеевич, Кулаковскай Алексей Елисеевич, Оюнускай Платон Алексеевич. Сөп әппет. Үхіс Кулаковскай Алексей Елисеевич, Оюнускай Платон Алексеевич. Үхіс ұйыты. Алампа доғытторын тоғы тұллық чичаққа теңнәбіт. Тұллық саас елжете, тұллықтар әйеләқтер, доғырдулар, өрінен сылжалар. Тұллық сақа сирен,
сиригер төрүр ухур. Сөп эппет иккис туллуктар эйелэхтер доҕордуулар үөрүнэн сылдьаллар. Онон Анимпатис Иванович Сафронов алампа киниэхэ күүс көмө буолар доҕотторугар махтанан, өрүүтүн иллээх, эйэлээх, сырдыгы, ырааһы түстүүр туллуктарга маарыннатан суруйбут анабыл хоһоонун билистибит, туллук чыычаахтуһунан билиибитин кэҥэттибит. Өссө даҕаны алампа имньыларын үөрэтэ, ааҕа, таптыы сылдьаҥ. Манан уруокпут түмүктэнэр, аныгыскы көрсүөххэ диэри.